Rahmat tahun lalu ikut lomba ini ya? Iya. Oke, dapat 6 besar, masuk 6 besar ya tahun lalu ya. Insya Allah ini harus kalau tahun lalu dapat harapan ya. Bisa meningkat nih tahun ini ya. Insyaallah. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Ya ini anak kami Rahmat ya. Mirip ya. Kalau tadi Rahmadani ya. Iya. Ini Rahmat. Sama-sama dari PPTQ Hidayatullah Singkil ya. Mudah-mudahan mengikuti jejak Rahmat yang tadi, Ramadhani yang tadi ya. Iya. Bisa lebih baik lagi. Iya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Soal kedua. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلون saya ulangi كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمهم الكتاب آياتك ويزكيهم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا. Maaf terus ya, salah saya. Terus nak ulangi. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, soal ketiga. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول خير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Oke, Rahmat tuntas. Pak Ustadz Yuni Maha, gimana komentarnya Pak Ustadz? Ya baik, alhamdulillah hafalannya bagus, walaupun tadi ada bel ya. Tajwidnya juga cukup bagus, makhrajnya, dengungnya. Kemudian tadi ada mengulang ya, mengulang itu tidak boleh dari situ ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Tidak boleh mengulangnya dari ayatina, harus dari yatlu alaikum ya. Tadi ada beberapa kali bel di situ ya kan. Kemudian sempat juga bimbingan. Nanti di lain waktu ini tidak boleh mengulang dari ayatina ya. Yatlu di belakangnya tadi ada yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kemudian diperhalus sedikit lagi cara mematikan qalqalahnya. Walaqad alimtum, walaqad
alimtum, terlalu ini ya, kurang halus. Wala nabluwannakum, jangan wala nabluwan sampai berhenti ya, dihaluskan aja. Wala nabluwannakum walaqad alimtumul, gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, dari Ustadz Rafi'i silahkan. Ya, alhamdulillah bagus ya. Dan tadi cuman ada keliruan pada seperti yang dikatakan Ustaz Yuni Maha tadi kan. Ya. Jadi yatslu alaikum ayatina, dibaca tadi ada yang alaihum, kemudian ayatika ya, waktu diulang ayatina berubah menjadi ayatika ya. Jadi bisa awal katakan walaupun ada bel bimbingan kita tetap fokus ya, jangan buyar terus ya. Kemudian saya minta ulangi cara membaca ghaib. Coba baca duna wasiyatan li azwajihim mata'an. Coba ulang sekali lagi. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli khaira ikhraj. Ya, antara ghaira dengan ghaib, antara gha dengan kha itu bisa dibedakan ya nak ya. Nah, jangan beda-duaan jadi khaira, satu ikhraj. Harus ya, mata'an ilal hauli ghaira tanpa mengikutsertakan hamas kha dengan khaira bi ghaira. Pada waktu ikhraj nah betul ghaira, jangan khaira ya. Jadi ghaira ikhraj nah betul. Pada khairanya mirip dengan huruf kha itu ya. Bedakan nanti itu. Baik, makasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk Rahmat ya. Terus menghafal nak ya.